And that's the revolution. Tshepišo ya botalatala ya SABC ya go gaša ditaba tša yona go ditirelo tša online e hlwele e phethagaditšwe lehono. Bašomiši ba app ya SABCPLUS ba tlo kgona go theeletša le go bogela manane wa SABC go akaretswa boithabišo, dithuto le tshedimošo tše ka moka ntle le Tefo. Really, at the heart of what we're doing is to align with our mandate of entertaining, informing, and educating by making sure that our content is accessible for everybody and using multiple devices. And I think this has been what has been missing for us. Dikgwari tša technology Hisense e re gantšha ka go ba karolo ya SABC ya go fetola mokgwa o moso wa technology go ya go digital. We are part of society, so I'm just proud that we are the first ones to launch. And we want to wish SABC and all consumers in South Africa a great World Cup, a great experience, and a one-stop shop in the SABCPLUS app. SABC ya go fana ka app yeo le ka tšhomišo ya smart TV le dillathekeng ka nako ya phadišano ya mogopo wa lefase ya FIFA ge e thakgolwa ka Sontaga ka Qatar.